Dormening hi aphan dima saw MSC killi kalong BJP party pen lakha kret roksi gorom pani konsensia farman candidate tiket kapalong dun jia farman polling station fli voter sa ratatum ke hangkataram sining long lepatinur hur an pin US UK pen kang dangamay kapadopon dong kamu kamarong supialong all karbiang long sorkari gawambura association atum pen karlitang sorkari gawambura sartherong piaphan Ningkan paroi sirain kore siki tiarani me sen pen ka chikimo jai mek deng pon Dom nili birta life thanbang phi samin melin terang pi lasina nang ton pen birtar ji tha Non kewang ji ningkan suri hini rang kora phlia ningkan ar koi ni phainar kep arni dima hausa MSC ki legalong chapati dun jia farman lakha kret rok si gorom pani konsensia long bang trok BJP a party long MSC a ticket ke hang dona bang phua tumamen klang pon tanglo Bangso long pen dormening hi aphansi lakha kret roksi gorom pani konsensia rara tumpen aning ke hang pon la pen bangso long non ke khibom MSC Joy Singh durong ningkan pho MSC cho dera pheta gorom pani rara tumapan thangnat kaching thora sayamo pipon pe joine polling station li rara tum MSC Joy Singh durong aphan aning kang sam se ka chapaklang pon Alangli ningkan pho MSC ki dera pheta lakha kret roksi gorom pani konsensia rara tumaphan job card ration card JJM alang pen dang lok ason kaching thora saimo kelong dun de joine none phongke dormening hi aphansi BJP height komana tumpen BJP a ticket piponang ji pusi long kualong polling station liara tumching roomsi sining long lepatinur hur ke hang padopon Lapen bangso joine 19 km along ke dormening hi farman polling station fliara ratum ame thangatang ka pen hem ki kim pi padopon lapen jongsi BJP a party pen dormening hi aphan MEC a ticket pipon pe pulote independent pen sitame parjap si pahai pon wek po pusi great rock si gorom pania raratum pen ningje pon Lapen bangso long dimauso CM Debolar Gorlosa minister Nandita Gorlosa MP Horen Singh Be Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Lapen Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tilrang Rong Hanga Tumaphan Tuning Ripon Lapen Dormening hi aphansi BJP a ticket pipon Wegnang Ji Pusi Tuning Ripon Pado West Karbianglong Birua Chief Joyram Gatha report तो हम लोग 17 गोरम पानी में अभी हम लोग चुना था सर दरमियान ही को हम लोग को उसको जिताना है और उसको बीजेपी का टिकट देना है हम लोग को जीतना 17 गोरम पानी में हम लोग को पूरा सपोर्टर है उसका यदि उसको टिकट नहीं देते हैं तो यदि उसका टिकट नहीं मिला बीजेपी टिकट नहीं दिया तो हम लोग उसको इंडिपेंडेंट से हम लोग खड़ा करेगा इसको जिताएगा फिलहाल आप लोग यहाँ पे कितने पुलिस स्टेशन का लोग है यहाँ अभी फ़िलहाल अभी हम लोग अभी लोंगकुरी हम लोग पुलिंग में टोटल कितना 4 पुलिंग था तो 4 पुलिंग से हम लोग दरमियान सर को हम लोग को पूरा मिल के दरमियान सर का पार्टी हम लोग जिताना है दरमियान सर को पूरा फुल फॉर्म पूरा कंप्लीट करना है हम लोग को जिताना है लोग दरमियान सर को अभी सिटिंग MSC जो है उनके बारे में क्या कहेंगे आप अभी सिटिंग जोसिंग दोरोंग पहले 5 साल का बाद में तो उसको हम लोग का 17 गर्म पानी का क्या डेवलपमेंट हम लोग को लेकर आया लेकिन हम लोग उसको बोलने मांगता थोड़ा लेकिन वो 17 गर्म पानी में काम किया उसको हम लोग गांव में तो हम लोग रेशन कार्ड भी नहीं मिला और उसको बाद में जॉब कार्ड भी नहीं मिला उसको बाद में अभी तक JJM का पानी अभी तक हम लोग पीने नहीं मिला दरमियान ही सर वो अभी वादा क्या है हम लोग का 17 गर्म पानी में तो उसको वो हमको जिताने से आप लोग जो मांगा पानी भी देगा उसको बाद में जॉब कार्ड भी देगा और पूरा रेशन कार्ड जो जितना कोई रेशन कार्ड नहीं मिला सब हमारा तरफ से मतलब पूरा सक्सेस कर देगा बोल के वादा किया था पिछले बार भी दरमियान ही ने चुनाव में उतरे थे उस वक्त उनको कितना वोट मिला तो पहले उसको दरमियान ही सर को हम लोग चुनाए थे तो अभी सेकंड पोजीशन में हो गया था तो 2 बार हारा लेकिन सेकंड पोजीशन में गया था वो तो अभी फ़िलहाल अभी उसको अभी ये साल में आने वाला साल में
2024 में जनवरी 8 तारीख में इलेक्शन होगा। हम लोग जितना 17 गर्म पानी है दरमियान ही को हम लोग को वोट दे के जिताएगा। Harokha long ke do US UK Harokha Regional Committee asai hemalong US UK pen kangdang amay lapen leadership training amay kapadupon. US UK tiripi amay pu bibison teron kacari pon amay along US UK tiripi amay konchon bangjin tu hajurika pen klar dagalam the jai pon. May along kar bianglong arlo tok lang ahin kisung ke boya putak ar jap thip pen kachisong pon jia panching wai ching sai pon. Primary pen higher secondary school ang dengan than bang kadurit thekti tet than bang la pen venture school college than bang atum chiklo bainong mate salary kelong le det pen than bang atum loke than dam jia pansung piglo lasi KAC pen primary pen higher secondary school ang dengan than bang ang hoy papleng se rak nangpo Anparta KAC pen tet than bang la pen venture school college than bang atumapan salary mate chiklo bainong kipipon serak jia pan chuning ripon pado Assam along rialong CA aron nang kipipon jia pan West Bengal along rialong kepadopon BJP amay along Union Home Minister Amit Shah la pen Union Minister of State for Home Affairs Tinis Ajay Misra pen pangdak ponlo CA aron ke nilitumahin pen ke komentu neta chedondun thekte athe Assam along CA aron nang kibi pon pen kheibare matumaphan hamphang ratchari choki chokam geographical lapen demography ahin phere me anpin lasi CA aron aphan ke kham khep padosi nilitumahin pen so dakachesong pon G pusi US UK tirpia me pu bibison teron la pen konchon bangjin tu hajurka pen pangdak pon News Desk Report Berta Live মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা সংগঠনৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আজি হাৰঘাটত সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা কেন্দ্ৰ বৰ্ধিক তথা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এই সভাত উচুকাৰ যিটো প্ৰতিনিধি বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰতিনিধি বা বিষয়ববীয়াসকলে তেখেতসকলে উপস্থিত থাকি আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো শৈক্ষিক সমস্যাৰ ওপৰত আগন্তুক দিনবোৰৰ আমি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে আপোচবিহীনভাৱে কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে আজি সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত যিটো শিক্ষকৰ নাটনি আৰু টেট শিক্ষক আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক তেখেতসকলে মাহে দৰমহা পৰা তেখেতক বঞ্চিত হৈ আছে এই সমস্যাসমূহ অতিশীঘ্ৰে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজি সভাত আহ্বান জনাইছে Nijang Karbi Anglong Dongkam Kam Rong Supialong All Karbi Anglong Sorkari Gaombura Association Thi Hek Pen AKASGBA Atum Pen Dongkam Kam Circle Committee Atum Pini Karlitang Sorkari Gaombura Sartherong Pi Rong Kachewoi Mate Kithiarani Mesen Pen Kachikimopon Labangso Kachikimopon along Dongkam Kam Circle Committee Konchon Bangmon Sing Be District Committee Maipu Rostom Phangcho lapen Vice President Soy Terang alang litum ke Japon pen Nijang Karbi Anglong arlo ke do an SGB mate sorkari gaombura atum an chelang petsi ningkan pharoi sira ingkoi rai sikari tang sorkari gaombura sartherong pi rong kachewayani me sen pen chiki modun renti dongkam kamen bertalabe franke budbor be report Nilutum ladak aning kanwangat tengsi sorkari gambura kelong cheng alang lipan kachikimo alang limen sartherong pi asi alang lipan kachikimo si niltum pini ladak bang isi niltum la West Karbi Anglong mate Dongka Circle Committee ahin pen la somai phapolo la pen na je tongdun serkote don ta nangdun pelo la pen putot nili naltum phan reporter abitung dumada nilihin penal tupan la somai long na chitong thek pan ni nang tupan churulo asi pini hokpet bangke niltum ning karongar ni athe niltum ningkan pharu isira ning ingkor asi an pleng danglo laso ke pleng arni bangke pini helo lasi laso arni bangke paalo ningarong niltum rat akam mare rat asai mare sorkar asai ang dengan same niltum kapechunulong ke klemlong la soposi niltum pinir di bangke niltum hin ba nilhin ba ning karong lo asi puthot ako
rat aka mate rat akisung mate sarkar tum kopilma angdeng anghoi la solong keduan stame niltum kapijuni masi niltum sorkari sorkamana hin betame niltum cisik cidang porlo lasi la so teng pensi niltum rat akam long stame ason long stame ason angdeng long stame niltum sorkar tum long cirat bom lo klem nun bom lo lasi chun pon bom lo lasi pinian angdeng bangke lalo je niltum autonomous council mate niltum a council pen stame niltum han isi honorarium mate sakijun pu pen niltum han sika suri ki thauman nang pipon lo lasi non do bom ruling government kachari pon ake hai Dr. Tuliram Ronghang sar pandame niltum churu pon lo te nong nama bang mate sakijun mate laso honorarium bang puthot nang pe bat ponji phansi nilihin mate Ladakh West Karbi Anglong Sorkari Gambro Association a secretary himsame nili alang lipada chuni pondolo lapen ke kacetong pini Ladakh program long kadok we share korte phansita nili central committee president hoipen ningkang sam kardom pajiriglo lasi nili churopat pik Ladakh circle committee president secretary tumphan lapen ke kadok we korte tumsita nang dituma porpen kacetong ponthe kapot lapen piniar ni program ke okol dak nilitum West Karbi Anglong da lapukali East Karbi Anglong ta long thom ta nitum central committee long representative dureblo lapen West Karbi Anglong ka nili president amasi chedo dunlo lapen la long plita mesen mensi program pichun ponlo lapen ke isi ningkarong ba kachuru lo diffuse circle committee aphan ada alang litum aluhi sarpo sita alang litum thik ponthek lapen ke Teron Sangho, okay, hi, Alvin Teron, Chief Advisor to CEM, alang lisi adak Chief Guest, laposi alang liphansita nili Central Committee President Hoipen, akiro anong pilo, lapen alang liphan churupiglo. Pinia Birta Lapan Sington Iklo, lang ikta Birta Life.